Katukad ti Basol. Napalabas, nagkidaw ni Madam Gorilla kani Don Paeng iti kwarta, sakbay ayawat na ti anak da kani Margarita. Nagtungpal nga rod ti Don, ket insurot nan ti maladaga iti panagsubli na ijay syudad. Iti may sa Arabii, napanda Astor ken dinggas iti club, ket nakita dati panagsala ni Mariposa. May ayaw ni Astor amang buybuya iti daytoy. Dayta tiga puna a pinaayaban na, tapno kapatpatang daken ni dinggas. Impakaamuda nga ron dayta banag ken ni Madam Gorilla. Iso a kinasarita ti Donya ni Mariposa. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol! Kaya't nakakano a kapatpatang ni Apo Mayor. Anya? Ngam agsalalaang ti trabahok, madam. Saan na ka makitable kadagiti customer? Mayor, day tamang papayap kan ka. Iso amapat ka. Tano saan, ang mga nugumura, kat ipasara na pa'y ti club. Ado tayo ang maawanan iti pagkwartaan. No, apay anaskan nga umaypay laang dayta ang mayor dito club. Adi kat ti pagsayaatan ti ili na, ti asikaswan na. Di ka agsaon iti kasta. Siyempre, kaya't namot ti agpalpaliwa dito eh. Iso amapan kan. Sige. Jack ikatan ti maskarak. Tuy payak ko laang ti ikatak. O sige, mapan ka nga rodan, tama nga numatuktukan da nga aguray. Daytan ti babae amo. Umasidagan dito lamisan ta. Seksiya. Wan, amo. Nainba nga orasyon? Apo, mayor? Timak ni Margarita amo. Agtugawa ko ha? Margarita? May busesan naggayam. Apo, mayor. Napnapanan. Amom ka di sinapsapon ko ay syudad. Iti anya aga po. Apo, mayor. Saan na nalakati inaramid mi? Napanakla naggastos iti awan kaskan na. Saan ko abasol daytan, Apo, mayor? Ngamin, awan matgapo na nga umay naksarakan iti syudad. Nalipatam ka din timbagakan ka. Saan? Apo, mayor? Ngam sa anak akim manunong itimbagam. Iso anapanak iti syudad. Nukosta, kayat kung ibagakan ka. Kayat ka ngay kalaysa. Anya? Anya ti nakakatkatawa? Siya? Amay sa amanala ti ikalaysa? Apo, mayor? Ano yan? Diyak kayat? Ngamin, amangan no nakakaasi aktulaang itidan nga. Ngamin, nakurapayak lang. Saan ang kabaknang akaskan ka? Apo, mayor? Nagsaritan tayo di daytan. Sige. Panunutak pa'y anaibag, Apo, mayor. Anya? Well, Apo, mayor. Panunutak pa'y anaibag. Saan ang kakuma nga agapura? Partakam tiagman yung hodinggas. Sa nabali, asidagtan amo. Makaturturog akon. Amo, nagsubling ni Margarita. Di mon paluspusan pa'y. Ikalay samon. Salbaga babae. Tapanunutan na kanupay.
Naskan ngamin nga ay aywam, amo. Anyat kat mo sawan. Sagutan. Iti anya. Urayan niya. Daytay maayatan mata makaawat. Sabong? Saan la sabong, amo? Nayunan pa iti banag apag gugusto dagiti babae. Kas kumaitian niya. Diyak mata mo, amo. Ngampadasan ta ti agdamag kadagiti babae jay happy house. Nuan niya ti mabalin nga isagot ti may sa abaro iti balasan. Apag gugusto ti balasan. Masay-sayat pa dinggas. Dinggas, naluton ti tsaa. At tsaakan. Di atoy. Agyaman napudot. Katuon takalutluto. Intun madamdama, agumong tayo ijay salas ti happy house. Ni, taapay. At talang damag ni amo kada kayo a babae. Ni, anya nga di ata. May papan iti regalo para iti babae. Regalo? Asino ti kan na iti regalo? Ni Margarita. Aya! Una. Ala, agtsa ka matan. Sakbay nga ituloy mo ti agluto. Tulungan niya ka, awan ni Nanaagno. Nagawid idi rabi kat sumangpat inton madiam-diam Wan, tulungan ka. Sige nga Rod. Agtsaakman pa'y. Karkaruta naglamin. Malamin ka. Kayat mo tarakupan ka. Uray apagbiit lang. Madiyak. Wan, arakupan ka laangan tapno pumudot ka. Ish, madiyak nga Rod. Anya? Apagbiit lang. Anya? Ish, nasanak nga anak ko pa na. Agan-ano kayo dita? Si Mang Patmat kaya man ni Nanaagno. Kuha nga may Nanaagno. Nidinggas man nga min nga. Sige, ituloy yun ti aramidan niyo. Ituloy ta ka no ti aramidang tadagimay. Arakupan ka manan. Ish nga. Saan aday ta panagin narakop yu ti kunak nga ituloy yo. Ituloy yu ti agtsa at agluto kayon. Wan Nanaagno. Makita amigas. Nakita ni Nanaagno. Siya kamat nga min nga. Ara ko panakpay lang ngamin. Gagangay Ay, sige kit din. Agtsa akaitan. Taeng kamangi saang. Sige. Anya ti kunayo adamagan nyo, amo? Babae kayo. Isong amuyo ti sungbat ti damdamagak kada kayo. Anyaya di ata mo. Anya ti kapintasan na maisagot iti babae apagraywan ti maysa lalaki. Day tagayam ti damagam, amo? Wen, ada ka di may bagam, kalalili. Ako, nasyak ti babae. Ti kayat ko, ikanak iti nagpayduma asabong, amo. Anya klase ti sabong, kalalili? Oray anya asabong. Basta nagpayduma ti pintas na. Ket si kadagimay, anya mat ti makunam. Ay, jak amo amo. Tano siyak ngamin kat uray awan maisagot kanyak. Tinaskan kat napudno ti panagayat ti lalaki. Kasta? Mayat matje kunan ni kini amo. Sagutam iti sabungan na pintas. Nayunan pa iti siyang kan kuwintas. Wen, amo! Mayat day ka! Kalalili, anya tayo dyan ang ikaw nagsasarita nyo itay. Sagot? Adda ngamin magustuhan ni amo a babae. Kat agparikot no anya ti isagot na ang kuwan. Iso anak ko nami asabong kan alas. Sino ka no ti babae ang magustuhan na? Di naman imba ka. Siyak nga ta.
Kano nga tama danak iti kayan ayat. Oh, anya ti katawaam. Kasano amadaan kay ti kayan ayat. Kat sadot kamat. Nagagetak to, into nadan asawa. Ay, awan mon ang kwan. Awan babae amayat kan ka. Ngamin, sadot ka. Oh, anya tinggas. Napintas ka dimot lang daw iti pili. Kwintas, aritos, kan pulseras. Wan, amo. Napintas. Mayat. Mala, bayadak nga rodon da ito eh. Ket intanto man kadag iti paggatgatangan iti sabsabong. Tamang kita akman iti napintas as sabong. Wan, amo. O anya, nakasagana kayon? Masapa tayo itaamang lukat dito'y club. Awan, madam. Wan, madam. Itay pa'y ang nakasagana kami, madam. O sige, manglukat tayo nga ruda dito'y club. Kat kasano, nakaitsayo kayo iti salayo para iti group dance yo? Awan pagdanagang, madam. Katsyaklat ti star dancer. O sige, lalaingan yo, tapno maayayo dagiti agbuya. At to'y Margarita, para kan ka. Wow! Nagpintasan asabong, Apo Mayor? Agyaman na. Magustuak dati asabong, Apo Mayor. Ken awatan pa'y da ito eh. Ha? Anya dayta, Apo Mayor? Awatan, takita no anya tilinaw na. Sige, Apo Mayor. Grabe ka man. Quintas? Aritos kan pulseras? Sabay ko mata magustom da kita. Apo Mayor? Anya ti kayat asawan dayto eh. Tanda ti panagayat ko kan kadayta. Anya? Amo, kumusta ti panagsarita yo kini Margarita? Inawat na dagiti sangot ko. Ket maayatan na nakaawat. Mayat nga rod, amo. Sa balya talaga ti marikriknak kan kuha na tinggas. Agayat ka kan kuana, amo. Wen, kasta nga agpaiso. Adamot nakariknak iti ayat. Ngamgapot na di nakayat. Ginundawaya ko na. Anya? Ang kas itinakunam, ay-aywak ni Margarita. Tabarang may-ayo. Ngam no saan? Aramidak ti saan amay parbang. Amo, Diyak kayat ti pakipot at tao. anos lang, amo. Laglagi pa mamaysa ka, Mayor. Madadal tinagan mo, no agaramid ka iti madi. Sige kitde. Partakam ti agmaneho. Tapno makadanon ta adagos ije happy house. Wan, amo. Tangay awan kayon kanidong paeng. Apay no umanugot kan iti kayat ni Apo Mayor? Pampanunutak nga rod, madam. Ngamin, interesado mat kanyak. Awan dakas na. No ikalay sana ka, o di sige. Anya pa'y lang ti sapulam. Hawen, madam? Napanunot ko mat dayta. Kayat ko ti agbalin abak nang. Iso sige. Tangay ag gusto kanyak ti Mayor. Paikalay saak kan kuana. Wan, Margarita. Awan parikot iti dayta. Ta saan ka mo tabumak nang no adda ka la dito'y club? Ngam ket di, nalakala ang atrabaho daytoy. Wen, madam? Iso ano ikalay sana ka ni Apo Mayor? Paikalay sakan kan kuana. Sangit kamot na sangit, Baby Grace. Apa yan? Apa yan, ligaya? Japan amo nana. Di mo tagsardangan nga agsangit ni Baby Grace. Nan kita ukman.
Ay, sus! Agbubusog sa mo, ti tiyan na. Ay, inka mga la iti aprusta iti tiyan na. Jakmat na lagi padagos dayta, nana. Alaing kan, ang mga nunalamiisan ti tiyan ni Baby Grace. Aday ta, nakaturugan ni Baby Grace. Uwan, nana. Kat, da Franco kan Rita. Ayan da. Adada dita paraangan, nana. Ala, tainak mangisaga na iti merienda. Ang mga numabisinan ni Franco. Sige, nana. Nay, sino ay dayta sarsarong ka babae? Nakapayong may. Nay, timalyaw. Margarita? Si kagayam dayta? Ay, mabitla ang balasang kaw. Adda ibagak. Apay? Kaya't kalaing ang makasarsarita, aguray ka. Pimudaw ka, Winaw, pusyaw dayta. Ha? Pimusyaw ka, may. Tila sasawam alakay? Ditakan? Ay, urayin na ka, Margarita. Tagkuyog ta. Dayjay alakay? Tanadlaw na apim mo siyawak. Anya ko ma. Mabalin kumat nga irasonan dayta. Margarita? Ha? Ni Francis. Kailiw ko kasla kayat ko nga arakupan. Kumusta ka? Nabayag adi ka nakita. Wan. Tanabayag ajak imay dito Pimo daw kan sakit di Wan. Namin. Sana ko na maininitan. Sana kas iti adak dito farm mo. Aka na yun ak amainitan. So, medyo nangisitak idi. Katsika, kumusta kan? Kastoy. Naragsakak. Gaputaadan anak mi kiniligaya. Anya? No kayat mo. Sumurot ka kanya kaya farmhouse. Ijay ka na mangal daw. Tapno makapaglalangan tayo. Kwa? Saanan, Francis? Francis? Inarakop nak. Wen, gaputa si kalat na ti ay ayatag. Inakanak. Wen, tanda ti panagayat ko kan ka. Ay ayaten kalat ta, Francis. Ay na! Nakaturog pa ilang ni Bibi babae. Uba kuma. Hindi ka nariwawa tama nga numalukag. Oy, Bibi babae nga apok. Ubain ka. Why? Ay, saan di mo singain. Tatang, ubaan yung tulangan inton makariin. Wen man laangay. Mala, umaikan kabsat aman siya. Tatulungan nak amang isagana iti pangaldawan tayo. Madamdamapay adan ni Francis. Wen kabsa. Umaikan, Franco. Umunagtan. Manganda yon. Manang Rita. Oh, banay. Si Kamat Gayam. Wen. Kain ay ayam ko ni Baby Palkong. Saan na Palkong tinagan na? Awagam latan iti ading Franco. Ading Palkong. Talaga adi mo maibalikas ti Franco Palkong ko nang matlatan. Tangay nakapagkararag tayon. Mangan tayon. Siya kung timang karga iti plato banay ang mga numaibalang mo, apo. Wen, apong. Nagbugo ka kadimatlaang, banay? Wen, anting. Siya kaum timang pakan ka ni Franco. Takayat namot pasaklot kanya. Kailiw na kataapom, kabsat. Uncle Francis, nakitak. Naginagak kayo kanya magalita.
Anya? Ha? Anya ti kinunam? Banay? Kunak! Naginagakta ang ka Francis kan Margarita! Nakita! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy tinobela tayo anapaulwan. Katukat, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.